thutha wa mabithaa uthuthuria gukuruhania wabici ya munini wa President William Ruto na njama-ini irerikana yari ya kugeria gukungia kambuni ya wendia wa matharaita mambirioni ma mbeca. Njama-ini irerikana yabangitwo ni uria wari minista wa mathako Rashid Echesa. Riu Ruto ni eteteire. Munini wa President augite wabici yake ndiri na uhoti wa uguri wa indo cia thirikari na koguo ndingiahuthikire thiini wa njama iyo ya uguri wa matharaita makeria ya ciringi bilioni 39 ma mbiraru cia Kenya. Mutambo-ini wake wa Twitter, Ruto augite aria marathuthurio maikarire wabici-ini yake ndagika 23 ndagika iria arauga gutire njama mangiakorirwo maumbika. Ofisi ya naibu wa rais inatumiwa kama karakana ya kuandaa wananchi, wawekezaji na kuandaa wale ambao hawana nia ama hawaelewi kama wanaandaliwa. Onakorwo Ruto ndahutanitie na njama iyo imwe kwa imwe, ateti maugite ni agirirwo kweherera giti-ini kana ataririe uria wabici yake yahuthikire kuona kandarathi ya bilioni 39 ndingikika atongoria nene thirikari-ini matoi. Lazima Mheshimiwa Ruto ujipange, kwa sababu wiki hii sisi kama wabunge tuelewane kinagaubaga kama ulikuwa unajua ni nini litendeka ofisi yako ama huko unajua. Na kama ulikuwa unajua na hukuangalia isitendeke, anza kujiuzulu, kwa sababu tutapanga mikakati ya kupeleka nyumbani. Muthia-ini wa kiumia giki athuthuria marambite hema wabici-ini cia Ruto nyumba-ini ya Harambee Annex kuria kurerikana ni marathuthuria maabithaa aria marutaga wira wabici-ini iyo aria ni hamwe na Farouk Bet uria ni muteithia wa hakuhi wa Ruto, munene wa aruti a wira wabici-ini iyo Ken Osinde, hamwe na karani wake Ruben Mayo. Rashid Echesa arerikana ahuthirire wabici ya munini wa President igeria-ini ria ngukumio na oho ngirimiti ya uguri wa matharaita macio igikirwo mukonde ni maabithaa nene ministry-ini ya ugiteri. Echesa ahingiritwo ceceni ya borithi ya Muthaiga o riria borithi mathiete na mbere guthuthuria muciĩ gwake. Ngiribotera Inooro TV, gitagwo muitiriri wa Wangari.